pinidak nilihin pen kacuk kapon nang sitong dun Karbianglong West Karbianglong pen nang sitong dun man kedo jurnalis korte injil alamat kecil si nilihin pen kadong pipajir lo kadong pini nang litumhan dak nilihin nang keham alam tegala hello non sewangji 18 Lok Sabha ate MP election Aparman Bharatiya Janata Party aje petame Karbianglong West Karbianglong la pen di Mahasau na district ke Thompen to marapansi tiket pinang nema la solam tingwai cingsai pen Central Committee Tiri PMI Bharatiya Janata Party di Pinada ke hai lapen Rajik BJP West Kolita aka hai tumcing wai cingsai pensi ilitum akorte lo Manpeng kedo Karbianglong Autonomous Council Executive Member Omor Singh Tiso Khansi non ke wangji MP election hutke Bharatiya Janata Party candidate mate tiket pipon mo nasi bangso huthak along ethetheni nilihin pen kaning jeji pan kacisik do nasi la solam thebang Karbianglong rat West Karbianglong rat masa rat long anta nili kamunthi nili kanungje nili ge klem kan song alaman tame nang litum media hoi pen nang litum medium pen kapali ji phasin nili munthi pen pini nang litum kanang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangani dilhi long kapangdak Karbianglong Farman ke wangji MP election akan candidate ke jongpon akai Omor Singh Tisopat lasi alang lipan jongpon det penapi nilinon MP doilang lasi nilihin bename party tumpen siddhanto ke decision ke anak putak nilihin bename kahili donji thangna rawe lapen ning ko alam tawe alang lipan yong dung abut pen ke damtang 2019 aningkan nilgi turut North East ang bong ke high percentage hisab ke ongnai lo near about 250,000 250,000 abot pen sintit lo lapen labang historic aprang awe pen na prang MP ke man XMP Biren Singh ti XMP join torong pi tung tame high tu tame 1 lakh 2 lakh la son pensi lit margin nongtan nili turut arai lakh abut pen lit margin kelong la ke si North East along ke percentage pen long lai la sinono poi bangke jehetu India angkang idame Bharatiya Janata Party Aparman Narendra Modi Prime Minister ke claim ke dam ke meisen ajok atumon ka chelar tipik lo lapen all India kaddo kawe Bharatiya asotum tame non poi bangke puthot Modi phansi batai ke thom hurun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa cuyi phansi cisik ding lo lasi ke highway podak Karbianglong di Mahasau lapen West Karbianglong candidate Omor Singh Tiso tame high ke highway mo dakka acquisition siawelo no doubt honde kawelo ten nili to matarger bang lailo pini press ki binang ko press meet ke dupado main audeso lailo nili ko an ma percentage sapen highest ke long ke damtang 2019 nono khoi bang ke ne about 3 lakh margin pensi pahaji pula swa target pensi pini nili nang to mang nungjelo lasi ahok lo nili handun ta nili long le dat pun nili ning chupong nang tum si ka chini lo non ke dobong ki chibong MP lang ajak tung minister lang minister to menta tiket long le atumi heta dak meeting lang dolo Protima Bhumik Tripura kan lang bicara central minister la ta tiket long le anta party aka matumi bang dakang pensi party leader to kan cingki chithar ka dolo son thek thak si Ramesor Tili talo nang tung kini lo alang bicara central minister lo anta tiket long le lasi tiket long le det pu ini chopo yi ko alam the thang na ta te MP tumhan Prime Minister hin pen
rat along kami paklem ke kisuman adai topi la so dai to na tum da chini no namo app kudo sorol app la party app la namo app bolong MP la pen minister tum han tame ajak akam paklem do te la so long bang nili bang pa phidung cha da yo ni si ha tu party tum tame bang sai lo bukali lo ansu se metu senangi la si nong phoi bang tiket ke mo forensing me pan pinal o mo sing ti so pan le pinang tu si alang litum bang so kemisen kamata ke tek lam long pen si alang li pan pino la si da ke ni di mane dimot avelo ni li pudi kontroversi avelo si alang li pan an so se ni li ko ama ke long la pen double ka palong tu ye pan si non ni tum BJP party pu is kar biang long alang li presiden ka hai do lo apa pu jene secretary ka hai do lo pu alang li tame do lo la si ni tum tame an sose non ke wangi ipil saklu padu panji bangso MP election hor bangke tim karbiang long tini lo tim karbiang long nang keja pon itu mesin hon man kedo karbiang long Thomas Council CM Dr. Turam long hang alang li pen keja pon itu dode sangse aju kupe analu kupe sontak taksi Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma karbiang long lapen Assam Ohoma long non isi kacing thur isi notun eta guti kipi hadi isi direction epi asi lahai kadu theklong si non ohomarat lapen karbiarat ame Bharatiya Janata Party phan puthot aning chit hitu pen non ke wangi MP election hol bangke ilituma candidate Omor Singh Tiso pan si piek profisi nilining the lapen chuning rilo je non ke BJP sarkar bang det pen Narendra Modi Prime Minister ke do pen da Assam long tame Sarbananda Sonowal lapen non bang ke জনপ্রিয় মানে মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়াং বংকে অসমত দেতালং অসমা সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আলাং লি কে ক্লেম কে দাম কাচিং থুরামো আনাত ইলিতুম থেকলং ল লাসি লাসো আগতি লাসো আই স্পিড বাং মোমেন্টাম বাং কন্টিনিউয়াসলি কাপাদুজি পুলতে কার্বি আংলং তাবে নন ফয় বাংসো ইলেকশন বাং